Nkosi yami. Uqala mama kuhlabanye. Bantu abasesibili. Siza nginovalo ngesaba. Mama uShumayeli esengiphetha ijoka. Etakuphatha umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyasinda. Umsebenzi kaNkulunkulu kuthiwa singayona into encane. Ngoba sesibini amazwi lawa kuthiwa sesingavele ezulwini. Manje kuthiwa sesisaba kakhulu. Ngizokhunga ingelosi ehlabelele samashumi amathathu. Yanimema bafowethu bafowethu ngiyabonga abantu basezweni engelele enhlabelisi. Inkosi sinibusise, amen. Bantu basezulwini siza nginovalo ngesaba. Ngoba abantu basezulwini njengoba ngilapha nje kunomuntu othina ngize lapha. Uthi wena bangazi. Abantu basezulwini befana bengifike lapha ngeveli pelile. Beveli washo ukuthi ngeleli veli pelile bengihamba ngekhaya. Sesifikile isikijeni uthi hayi khona. Ingilosi yami basezulwini ke yona engilethe lapha ukuthi angize udumiza uJehova phakathi laba esanda ngize, amen. Uyuthi nayiphika ngiyazi basezulwini. Noma yona kumele amazini angazi noma
ile engathosa yona kwatha sengumshumayeli noma yilongilozi leyo ethi nayo ikhona ayenzela besana nazo amen. Bantu basezibini indaba kaNkulunkulu iyasinda ayisiyo into encane. Sacela impela phana incwadi uJobe 4:1-4. Omunye vele futhi incwadi uJakobe 3:5. Omunye vele incwadi uJeremiya 17:9. Emveni kwalokho bancenga bathi athi talana athi zinso unezintathu. Lo ukhulumayo mshwele umkhize le enkakhe kodwa ngisabathayo ngila edwaleni la emzimhlophe amen. Bantu basezibini laba sikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu noma basithunyiwe uNkulunkulu basezibini ukuthi njengoba silapha nje basezibini zithunywa zikaJehova mabonga ngoko ayimveli incwadi Jobe 1:1. Jobe 4:1-4. U-Elifazi umthemani waphendula wathi umanqa silinga ukukhulumisana awume mkhulu uJobe 4:1 kugcine ku4 iyona baba sevesini awusena bheka ke ubayalila abaningi wena uziqinisile izandla ezibuthakathaka amazwi akho amqinisile yena obeza kuwa inkosi ebusisana awulethenye futhi uJakobe Jeremiah 17:9. uJakobe ka Three, verse 5. Sisandinda wasimisa Jakobe 3:5. Kunjalo ulimi isithanyana. Kunjalo ulimi isithanyana. Kepha luyingcosana kakhulu. Wesanayo. Bheka umlilwana uyavuthisa izikhuni ezingaka. Bheka umlilwana omncane uvuthisa izikhuni ezingaka. Ulimi lomlilo
ulimi lumlilo izwe lobubi luyizwe lobubi lunjalo ulimi ezithweni zenu lunjalo ulimi ezithweni zenu luyangcolisa umzimba wonke lungcolisa umzimba wonke luyavuthisa ibanga lonke lokuhamba kwethu luvuthisa ibanga lonke lokuhamba kwalo luvuthisa lonke igema Nkosi kusisi bata sezweni Usiphasoba isithonyana solimi Lisithinga Oluphethe konke Luphethe amanga Luphethe ukuxokwiza Luphethe ubuxoki Luphethe konke Bheka ngoba uma ngabe ngingalayitha lana uthi lulodwa ungashisa lonke idolobha leli uzofika le koSoweto lokukutho lodwa olushisa lonke le ndawo basokubhaka nawe ungahambi nawuhambe ukhuluma uhambe inhlangana abana behambe inhlangana khona hayi hlanganani uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ushembu uNkulunkulu hayi inhlangana ngabanye abantu uNkulunkulu akufuni uNkulunkulu ufike sibe munye sibumba kasimende njengoba lento sesizini siyibumba kasimende ahlanganeni singabi ufa singaqhekezeli hayi uNkulunkulu akufuni lokho uNkulunkulu sibe yibumba kasimende sibe munye emveni kwalokho I wasn't telling me. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Iyonakele kakhulu. Iyonakele kakhulu. Ubani ongayazi? Ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Ilinga ezibilini. Ukuba ngiphe indawo nje ukuhamba kwakhe. Njengokuthela kwemisebenzi yakhe. Inkosi kusisi. Baba sesizini uJeremiya ukhuluma ngenhliziyo inhliziyo sesizini inkinga ngoba inhliziyo sesizini ingathatha into lapha ya iso lithatha into lapha ya bese libeka inhliziyo sisiyayo bayo siyasuka lapho siyahamba uzoga umuthi uthi ngeke ake yini yena engazathenga imoto ehlangaka athenga uMercedes unamba bani yena isuka bisenhlizweni ezebe nomuzo omuhle kanjani nje uyini yena unamba bani noma sibani lona uyitshela usise kakhulu uzobe nomuzo omuhle kanjani na obathe yini yena asuka lapho agaqa ikhama encane athi ngizomlungisa isuka lonto isuka enhlizweni inhliziyo ayizange yalo abantu sesifini njengoba masikhuluma ngenhliziyo sikhuluma ngenkinga ukuthi njengoba batasesifini ushembe sithi uNkulunkulu ngemisebenzi ayenzayo mabonke uNkulunkulu uzibela ungamthandi umakhelwane wakho ukuthi ayikhona bemakhelwane akhe ayibalungile ngibangani umakhelwane uyikhona uyiNazaretha wena wabuya emanzini futhi umakhelwane ungakholwa ayikhona kufanele umlandela kakhulu umakhelwane uma ngabe engakhona umakhelwane wena ukholwa akabulile kuwe ukuthi hayi iNazaretha le kanti yini ezolibona ukuthi eyelayo ukuthi ushembe ungubani thina mangabe sicabana labo bantu esithi siyabasisiza uNkulunkulu uyabasondeza kuye siyacabana nabo kanti baze yini abazolibona ngoba ngeke zabone lutho
uzezethona ayikhona amakholwa anenhliziyo ezilikhulu kakhulu ake babona kithi ngoba ngisho siyabopha kanti animazathi ungabophi uNazaretha cegisa Wonke sesini umakhelana uyena obonakala uma unenkinga ethi umakhelana kwenzenjani ayikhona ubusuthi umakhelana ngenkinga abesimakhelana sesiyakusiza umakhelana kodwa uma ucela umakhelana wakho ungazisho ukuthi ngisho sathi umakhelana uzosiza ubani kusasa kuyabonakala ngepukane isingena endlini ukuthi ayikhona akusahambi kahle kanti uma ngabe unomakhelwana ngizwana naye ngixoxa naye ayikhona umakhelwana ngeke aze abukelele nokufa kodwa uma ngabe wena ungazwani umakhelwana wakho noma uthi usukhathe ibhonga ayikhona umakhelwana uzova isiqabu zakhe asuke ahamba ngoba uzwani umakhelwana ubangani umakhelwana ukhona ukuthi emndenini njengoba imndeni isiyahlukana nje omunye empangeni omunye usenkandla ayikhona kanti umakhelwane oseduzana uyena ofethela umndeni wakho ukuthi kwenzakaleni emveni kwalokho hayi tunankulunkulu uyena bayimakhelwana ozofexoxele umndeni wakho ukuthi ayikhona kwenzakaleni ebesizazilabeshalilanda udaba ebesebesho abawuhamba bethi hayi unomakhelwane abaphilayo baphile makhelwane kanti wena osezethi umakhelwana aphile wekaphile umakhelwane uma ungamphilisi makhelwane philisi makhelwane wakho nomakhelwane ezokuphilisa wena Amatalente Sesini beliyelanga njengoba silezi insuku nje insuku zoNgezojulayi sizoliya khona manje kodwa khona beqala emuva le elinda amakhosi akulanda khona isikhiye landa isikhiye sisuhamba siyongenisa umhlangano bathi sesini beliyelanga lamalanga enye insizwa sesini yathi mangabe amakholwa iqashile bensizwa amakholwa angaba endaweni nasemlazi ayibeyifuna imoto beyithole alensizwa lena ayikhona ibisisebathatha ibathathe bese behamba nayo bebeye ebuhleni bongenisa umthethelo Ayibona sesivini uma ngabe isha imoto yewena umngeni isha imoto ibheke ebuhleni ayibona sesivini ithi mangabe befika ebuhleni ayikhona njengoba sememotweni siyazi ukuthi sisonzani la akakudingi ukuthi uzubuze ukuthi manje usuzowenzani ke manje ayikhona babeqaqata abantu bebebheke la ukungisa umthethele ayikhona babelungisa babehamba babemshideva udeva babemshiya wayiqamela esitelingeni kanje kwasakulala walala ngalele kodwa kulele ngoba into eyenzekalayo kuye ayibona sesini ayimali besele lapha phezulu esitelinga ayikhona esekufika ikhetha lidala ithi mzukulu ithi ngicela ungisize mzukulu la njengoba ngilapha nje angikwazi ukungena emasangweni angikwazi ukungena ngoba njengoba ngilala kungena ngomuntu. muntu lapha angikwazi ukungena emasangweni. Ayibona sesivini uma ngabe isha imoto yewena umngeni isha imoto ibheke ebuhleni bongenisa umthethelo ayibona sesivini ithi mangabe befika ebuhleni ayikhona njengoba sememotweni siyazi ukuthi sisonzani la akakudingi ukuthi uzubuze ukuthi manje usuzowenzani ke manje ayikhona babebheke la ukungisa umthethele ayikhona babelungisa babehamba babemshideva udeva babemshiya wayiqamela esitelingeni kanje kwasakulala
ikhehla libovu baligcoba balenza yonke into iy'ntuli ziwela kuye yonke into bamnyathela usezaba isitataka ngoba manje akuyacile eqalaza uthi ubangezongena ngaye ngoba uyabona ubuhle obungaphakathi komzi wenkosi kodwa yena akakwazi ukubona babuhle ngoba ungaphandle. Abantu asesibili aseqaphele kuthi ungavamisi ukosala sekuphelele ishumi leminyaka ungakazi umyongezi umdedele ngoba lapho-ke ayikhona unenkinga ngoba abantu bakini bahleli lapha balinde wena. Ungaze kuphele ishumi leminyaka usekuphele 5 years ungaze ubangenise abantu bakini hambe ungeze umdedele. Abantu asesibili isuke lesizwe phaphatheke izinto engibonayo okushuthi-ke le ndoda lena ikhehla leli lakhuluma nomuntu ozwayo ngoba muhle umuntu ozwayo enze alalele obeseyenza umuntu umuntu olalela ongenzi akalungile umuntu lowo ngoba ayikho into angakusiza ngayo uyelalela kuphela akenzi. Abantu asesibili likhehla ayikhona le ndodana isipuyisi iphume apha emontweni ivale isivalo iphaphatheke ihambe iyofuna umnazaletha iphaphatheke ihambe iyofuna ubhoko. Abantu asesibili ibisihambe isiyoma emasangweni ebesekusho ebesezisho abantu asesibili eyabhombela zithi mdedela ngene bakubona ukukhanya ikhehla ngoba umzulu semngenisile ngaphakathi komuzi oyingcwele okazini ngaphezulu elanga lenyanga ngabonga uNkulunkulu. Sindabele njalo ukuthi asisibiziso sindabele njalo uyehla mhla 1 futhi uJulayi bese sesimhle kabi ngoba nje izinto 7 zonke ulokuhambile uyotetela abantu sesini ujemhle kabi ngoba ayikhona uyanikeza ithuba lokuthi hayi usangafika uyongeza umdedele. Bathi sesini ungaze kuphele 5 years abantu bakini bayagqotshwa lapha bayagqobeka abantu bakini laphana akekho umuntu ozongena nabo bazongena ngawe bagqobeka laphana. Bathi sesibili shela uNkulunkulu welilanga sesibili inkinga okuyiyona welilanga ngolunye usuku bathi sesibili phathi umzike babamkhulu nami into sesibili ayikhona kwathi welilanga umakoti wabamfowethu abathi mangabe abafowethu bathola abantwana ababili nabathola kodwa ababili baba right kwasithe emzokalabo ayikhona kwasisebenziseleyo nenkinga uma ekuthethithe uyabamba kuphunyuke abambe kuphunyuke abambe kuphunyuke kwasesiqhube 3 hayi bathi sesibili bese kukhohlakala nje kube ngathi akwenzanga lutho kube ngathi ayikho into eyenzeka. Abesebenza sesibili bese seyikhuluma lezi zingane njengoba ikhuluma unina wazo zithi mama ngicela usitshele uthi thina ngathi singabaphi thina ngoba siqashe amagama
asengizwe lutho silahliwe nje sisehlathini lasekhona singabaphi thina afuna umakoti asixoxe ayixoxe udaba kube ngathi kuvele kushone phansi batha sesibili kwathi ngelinye usuku zasesenzisa ngolukhulu ulaka sekuza eyokugcina okuyiyona eyaphuphuma egcineni yathi kanti kahle kahle ifuna ukuze kwenzekaleni khuluma abantu khuluma amahluli ngoba bayihluli besesibili okuqaphela lokhu ukuthi uma ngabe wajamba inyanga kwasesekanakala hhayi sekuwumuntu lowo obuyakhula uza abengangalaba obambekanye nabo bethi njengoba mabe sebena-5 years nabo naye lowo una-5 years mesina-20 nalowo wakho una-20 uyakhula kodwa sekunabi lokho kanti yonto eyingozi kakhulu leyo yonto ingozi kakhulu ihluli ngoba ayikhona ungabona ushayisa imoto nje la kodwa ubuthi ubhekile ungazi ukuthi kwenzakalani kanti usuphuza liyangani leya leyahluli leya usithathe kuphose emotweni Isaiah 49 verse 20. osanayo Abantwana ubazala sebefile abanye bayokusho futhi ezindlebeni zabo bethi le ndawo inginyibe yini le ndawo kuba ngihlale khona usho enhlizweni yakho uthi ubani ongizalele laba njengalokhu ngilahlekelwa ababa abantwana ngihlezi nje ngiyisiboshwa ngizulazula njalo Nkosi busisi hayi abantu sezwini qaphelana uyiqine ungaze qinisa usuthatha uthi hayi ake ngiyekoshayeni ake ngiyobhula hayi inazetha libhuli Nazaretha inazetha libhuli Nazaretha hayi ziqine uhambe nje ngasemsamo laphana uyokhuluma uthi kwenze njani nabasekuthini naku izingihlo ezintsha ngaphethe enduku kwenzakalani basakhuluma hayi uhambe yobhula alibhuli Nazaretha hayi batha sesizwini ayikhona ngesikhathi sibuya lokugcina umagcino esisithi hayiko kwakuye ukugcina ayikhona sibuya ngolukhululaka lapho sabona khona ukuthi ayikhona ngeke kushubile manje akehlale phansi sahlala phansi sisendlela omkhulu uma uzala mina hayi sahlala phansi salikhuluma lodaba uthi nansi indaba manje izozwa njani indaba saphuma neliqini sathi hayi abenzele sasuka sahlukene sahamba saya edolobheni eThekwini uma ngibuya eThekwini sabekele sabuya sekuhlangene saqala sathi ke khomba ke mama ngoba waqamba sawuba bahlaka sawuyihlathi ngoba akusekona mizi laphana sekusemanqolweni sesasuka nalapha akusekho muzi osho mama hayi bawula ezaleni hayi khona kwasho ukuthi uNkulunkulu bese sibale lezidaka sibasebenikezile babamkhulu lengubo le enqoba hayi khona ngagqoka ngathandaza ngayithandaza ngase ngimemeza ngegama ngathi wena Sibanibani hayi ke asambe nisidlandeke manje asambe sekhaya saqhubeka singendlela sathi khomba futhi mama kuphi okunye wakhomba futhi wathi hayi ngasasigqibe khona la hayi namba etasezwini angangithandaza futhi ngathi hayi wena Sibanibani hayi khona manje siyahamba asambe nisekhaya njengamanje ngikulandile asambe sekhaya sahamba Nkosi yethu kade hosi
suke lapho bese siyahamba sesofika ekhaya. Sesingafika ekhaya sesikhomba ke mama sesinqwele elisha ke manje la umunye owaphunyukela khona. Bathi nakho engathi zama ukufika thana ngokumezelethe mathandaza. Hayi ngaphethe sesini. Aya singene ngaphakathi ekhaya sangena sesini. Sabangenisa sabagqokisa sabapha isithebe sakhe sanakile ikhaya abantu asesibini uyisabantwana njalo njengoba sisenza yonke le nto usedlule emhlabeni uyisabantwana sekuyithi nje kuphela sesibabili abafowethu esesilungisa lo msebenzi umakoti womfowethu omdala. Hayi makusasa kudliwe kuphele. Hayi uma ngabe sekuphelile sesikwenza umthandazo ngoba kwakuyisabatha kwakulesihlanu siphutha umsalweni isabatha udala ukufika isabatha sibe sesidlulisile. Hayi uma sicela nje umthandazo sephakama makoti lapha sefikile uyisabathwana wathi uyabonga lokho simenzela khona ingane zakhe ukuthi sihlazi nomndeni mabonke lokho. Sikhuluma indaba enjalo ukuthi ungazobhula ungazothi uthatha usheleni udake nyoza ayikhona unekhanda lingapheli elingishaya insuku zonke angazi kwenzakani bangibekele umbhulelo. Hayi umbhulelo ungeni mina umbhulelo umuntu esethi awenzi lutho. Uma ngabe unamafutha akashembe unamafutha enazi shikisa lapho ubuhlungu khona hayi khona uzobaphinda uzawuthi uba nenkinga ngoba phela lento lesikole phela babesizakala khona ikhona inyanga yethu nje. Ufuna njani inyanga wena? Ufuna njani inyanga? Ungazi inyanga yethu thina esibekona izinto zenzeke kanti inkinga yakini. Hayi bakasazini ushaya uNkulunkulu afunde incwadi yami yokuqina Titus 2 verse 2. Unazaletha asibelimo bakasimene asibelimo Osana sitholi kepha khuluma wena okufanele ukufundisa uyisiminya ngokuthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo ababeqotho abahloniphekayo abaqinisekileyo ekholweni ngoba vele inkolo isemadodeni osanayo nasekuthandeni nasekubekezeleleni. Verse 3 kunjalo abesifazana kunjalo abesimama abakhulile abahambe okufanele ubungcwele bangabi abahlebayo bangabi izidakwa. Hayi nazetha liphuzi inazetha liphuzi ngamahewu lawuthi umnandi nazetha lwaphuzi ngoba ibridge lokwetshwaleni libridge lelo lokwetshwaleni uthi umnandi nazetha alwaphuzi inazetha liphuza amahewu iphalishi palipashipela bona lelo nazetha njengoba siphuza ehleni nje imnazetha ephuza lelo umenza injalo umnazaletha akaphuza amahewu woza nayo bafundise kuhle ukuze bafundise abesifazana abasha befundise abesifazana abasha bathande amadoda abo bathande abantwana babo baqonde babe mhlophe bahlale emakhaya
babemnene bahlonipha amadoda bahlonipha nina bahlonipha nje uyamkhopha nje umkhophe inyawo noma sinamasense hayi ezakho mkhophe lo muntu washibona kabi wangada kude kabi lo muntu wangada kude ngamabhasi umthathe umbe bathayi baba abantwana bami hayi namhlanje ngifuna ukugeza namhlanje ukhophe inyawo azise abone uJayiko azise esekhaya abone uJayi ngathatha umuntu othatha abantu sesizwini uNkulunkulu asithanda uNkulunkulu ngoba labo njengoba nje silapha nje sithandwa uNkulunkulu ngoba ukuthi sesizwini uma ufika ngaphandle ngalewo gange ungabona ukuthi kwenzakala lapha emnyango kukhona abantu abanayingozi segame ngeyingozi kukhona abantu asebeyiseshashana ezimoto ayihoba yini ubethi ukuthi uyahamba ayiphose emotweni ngoba usedlile thina silamba bese sisinenhlanhla bese kubonge lokho wozana sekhona babemhlophe bahloniphe amadoda abo uba izwi likaThixo lingathukwa inkosi ibusise bakasezwini shaybo uNkulunkulu sithandiwe uNkulunkulu yabona mawusula phakathi bomncele hayi usungayoni lento ngoma uyona lento idela zakho zizoba lenkinga uma njengoba siphambi komnikazi phambi konyazi uNkulunkulu ufuna sisenze lento ayifunayo ngisho uNkulunkulu asibe munye ngempela Nkosi yethu simakade usiniphambi pambika akuse ziyacela Batasezwini sensizwa sesizwini njengoba saba nenhlanhla ukuthanda uNkulunkulu amathamba ebatomhlaba awuyibona asikhombisile ukukhanya ithina esesiyilambo ukuthi emndenini uma ngabe ungahloliwe uzolamuka ukuthi emndenini uma ngabe ngoba nje batasezwini njengoba imndeni ingazwani nje wenza fanele uyilungise wena usafanele ukuthi njengoba uyisibanga ukuze noma bamkhulu bakho mangabe bathi mabefika bekusebenzisa sekuphela imihla yakho bethi hayi nale ndoda sebenza akusetshenzwe la akulalo lapho asetshenzwe ngoba kwesesibili njengoba silapha nje sisibanga kufanele ukuthi njengoba imindeni vele ingazwani abanye baze bahamba bebangiyinkomo umfowabo omunye umfowabo wambona inkomo uthi mfowethu hamba uyogana uyothi mabese usuthole ingane entombazane yokusenkhokhela uma ngabe esesizalile ingane ingane sefikile inkomo
zakazodwa ubaba akasasho ukuthi ayihambe ngakho inkomo zamfowethu ngoba phela bengangiphile wengibolekile ukuthi mangiqhubeke ngivusa umuzi manje wena njengokulele kuqala lelo liwela kuwe uthi njengobaba wakho engazange ayikhokhe inkomo zomfowabo wena uzofanele wamkhokhele ngoba lapha khona akandawo uboshiwe kuthiwa ziphi inkomo kuthiwa ziphi inkomo yebo sesifini icale inkomo liyinkinga emndenini uyaboshwa Niyaqala besasifini imali wena osumnazaletha ukuthi ubaba wabumkhulu waqabele nobani funa ngiyolungisa lokho umkhulu wathatha inkomo zakasibanibani walobuya kasibanibani funa kulungisa lokho ngoba iqale inkomo liyinkinga Bata sesifini uNkulunkulu ayikhuluma lelo daba hlele ezansi manje hayi ilanga sesifini phakathi umuzi kababa ngizowusalela nami uthi nami ngigcotshwe uphaphele ngikhonywe uphaphele galagwala hayi sesifini ngihlanganisa kanzima Ngihlanganisa kanzima tasezini. Hayi ngoba ngase nginoNkulunkulu. uNkulunkulu ayikhona wangakimi. Yonke into yenzeka abantu sesizini. Uma ngathi sesizini sengikhuluma nomkhwami, ngithi mkhwami ngicela ukuthi udwendwe kube ngoDisemba 25. Athi mkhwami ayinkinga ayikho. Ngithi mina uyadlala. Athi mkhwami ayinkinga ayikho mkhonyana angizokwenza lokho. Ayikho ngizokunikeza umakoti wakho ayikhona ngihambe ngeThekwini ngizabalaza ize kushaya usuku lapho besezwini engathi njengoba uthi umndeni ayikhona umndeni ayikhona uyinkinga usuka kuphi njalo lonto isuka esweni yenhlizweni hey bantu sesizini ibisibebesenza umuntu athatha umuthi athi ngizomlungisa kodwa yini lezi zashadelwe nje unemba bani yena hayi bantu sesizini ayikhona kwathi bantu sesizini ngisebenza kanzima nyana nje Ngibamba yayeka nje angathi ukuthi ngosuku bese ngolosihlanu sengiyehla isikhwama sezipakishile isikhwama sipakishiwe manje ngolosihlanu ngiyehla bese uthi nje bese ngolosine ngiphuthume ngithi goqoza ukuphuthumana ezela ngudlile hayi bantu sesizini ngiyakhuza Upheke uyipapa uphuthu upheke ubeceleni uphekishe siphekishe hayi khona hayi ma bese ngifake no fake salt fake nalox ha function hayi Zikovuzi chef. Zikovuzi. Hayi bantu sesizini ngikhuluma umsebenzi kaNkulunkulu ushembe enqaba nami. Sebashilo bese simbone ukuthi into yini yena ezoshadela nje yena. Sikhona thina sibadala singashadele babesho njalo. Hey, umndeni. Babesho njalo. Hayi bantu sesizini bese mangabe bekhuluma uma ibambe moni bethawu intengeko alukho udwendwe buyaphi lelo babesho njalo kumina bese udwendwa lukho mina ngilikhona mnazi walo bona bathi alukho bona bantu sesizini uNkulunkulu ngephula ebelanga ngiphula emalahleni sengisha
wathi uNkulunkulu ngwami lo leba tasezwini futhi laphana ayikhona uma ngabe ngikofuza uma ngabe ngithi mama ngifika ngithi ngizosawuthi uma ngabe ngibeka isandla olimini ayikhona awuvumi ngisengithi ngizita ngiyakwazi nokubheka ufike uma buzo isawuthi ufune isipunu usifake esandleni singapha left usukhotha uthi usethuzele ini isawuthi hey batasazini uNkulunkulu ushaya uNkulunkulu hey batasazini mame ungabazi uNkulunkulu hayi uzosala kanjalo hayi batasazini ayikhona uphinde mama ngithi ngifakela olemini ngifile ayikhona uthi sokusolimini ayikhona ngifike ngishikishe kuvele ukuthi angabiki lezo ntalakalo amazinyo ayidinganelo ngala ngibe ngisule futhi olimini ngizibuze kwenzakalani baphela mina ngibhekile la uNkulunkulu uthezela sebenza ngami uthi ngeke njengoba bethi ayinto engekho uthi uNkulunkulu ikhona lento batasazini futhi lapho ngathitheka kodwa ngosuku sisesebenza kusokuthathu ayokuthathu ngathi ngeke ngathatha ipoto ngayikhisela ngabeka lapha ayikhona ngahlala phansi ngathula ngathi kwenzakalani ngaliyeka straight ngaliyeka ngabe ngisakudla uma ngabe inhliziyo yami icabanga ithi kunjani ebuthini ayikhona batasazini ngikusenza uNkulunkulu ayikhona obuthini inhliziyo ithi hayi akunankinga obuthini iphupha linankinga ithi indaba ilayishebeni kanti kwenzakalani kanti wakwenzakalani namanje ngizange ngibuza yini yenzeka ukuthi ukuthi isishebo manje ngiyasizwa usawuthi ukuyinhliziyo ingavumi usumpela olimini ungavumi nje ukuthi unambithe kuvuma ukuthi nginambithe ngoba utasazini uNkulunkulu kwenami engakini uNkulunkulu batasazini ayikhona ngizama ukuthi yini ngase ngihlanganise nalophutu ayiveshabisa ngiyeke kanjalo ngisasile ngiseyiplani ngiyenze iplani angilale batasazini uma ngabe sengilele kufika kuqhamuka izwi lamazwi ekhulumayo batasazini ngilele mina lithi izwi lokuthi kushakuza bekunopoyizeni uNkulunkulu uNkulunkulu ushabuku ngiyakuthandaza ngamathambo amhlophe ngoba uNkulunkulu ngiyamthandaza ngiyamathemba ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu batasazini bathi mangabe mathi mabekusa bangabe ngivuse ikhanda alivuki bathi mabe ithi ngiyembetheni ayikhona umzimba uyadlala umzimba awuvumi lutho umzimba ukhathele angibuze kwenzakalani Ima ngithi batasazini ngihamba umzimba phepho ngifuna ukuwa batasazini uNkulunkulu shawushamuka uNkulunkulu ayikhona batasazini awuyini njengoba uthi kwakulesihlanu ngizohamba ngesabatha ekuseni ngoba njengoba batasazini batashile ukuthi walokho bathi kulesabatha ekuseni ayikho sengizovuka ngihambe isikole sibakushiwe isikhwama ayikhona hayi abasebakhona into ethi wala angizayilawuli manje sengilawula izwi manje isikube khona ithi hayambe wapalaza kukula vela vale yonke into kuzomhlala nosingaka namhlanje ngakhoda ngisazi nosingaka ayikhona ngilibilisa iketele ushabu yasebenza uNkulunkulu ushabu usenza ngendlela eyiningi uzowazi nje uNkulunkulu usenza kanjani engani uNkulunkulu uma ngabe wathi ngelinye usuku efika umuntu egula bathi abantu bahambe babeyipalisha bapheyipashi ngesabatha uNkulunkulu afuna ukusebenza ngaye aphile umuntu ambuza iphela sesinda umuntu bathi mabetha baba isabatha bathi uNkulunkulu ngezinye isabatha nini kanti ngabani isabatha
Baba taseswini ayikhona uNkulunkulu angivala yonke into ayikhona labili ketela labila bathatha amanzi bafaka esikalini ayikhona thatha ichipi aliqwambi ngihamba ngaphalasa bashona le laba ngathi mangiqeda khona uNkulunkulu angivula ngathi hawu kamisabata ngathi uNkulunkulu yena wasi uyena wasi uNkulunkulu uNkulunkulu njengoba taseswini izilindawula izamaphatha nakunye tuthi engithi bangabe ngiyulimu senibeke emazinyani ulimu maseseleto isifundo sibeke elimini kube khona engavumi ayikhona futhi khona izimokwe esahambayo ube ngeyizalo ozobanjani ozobanjani kuzoba uzothi hayi baba mncane nje kusesethule nje awu baba mncane kusesethule nje umndeni hayi bataseswini futhi uma uhlala umndeni futhi lapho silungi uzunenkinga umndeni angathi ungahlala wedwa le uhlala wedwa njengala ngingedwa nginankinga la sengedwa ngingalami kuphela beba taseswini ayikhona ngazama ngayingatatoba eyisizweni engangihlanazo ezingaziyo zathafu kamkhise asiyabongela namhlanje ngoba uselikhuphula eyidonini abantu ngabo taseswini bathathe ngibonga iy'nsizwa ukuthi asiyabonga useshadela ukhona abantu abangabongi abathi ubathi ayiseshadele nje uyini yena abantu taseswini noma sengifikile ekhaya noma ngibhedezela noma ngidasela isikhwama kodwa ngathi ngizofika ekhaya ngayilolo ngifika ekhaya taseswini ngafika kukhona obekhona kukhona ababephuza abantu taseswini ngathi mangabe bebefika yathi insizwa yasezimakwayini yathi mangabe isise ngifikile yathi ndlela omkhulu bathi isibebezundlelo ibizomangami intembakandlela bathi ndlela omkhulu bethi siyabonga ngoba nami umfayizana usefikile ngoba abantu abafiki ngalelo suku ozozeka ngabe ngakhala bathi Nkosi yami bengifika sekanjani bengibona ngoba namhlanje nje ngabe khulile ukutshana siyakhala kuyabhiluzwa kuthiwa nawe ufike walala njengengalutho wasesethule nje kanti ayikhona anjalo benzile abenzi bobubi benzile ngoba ithi isukaphi enhliziyweni ayikhona taseswini basaqhubeka bathi ayikhona alukho ludwendwe ngithi ludwendwe lukhona bathi bona alukho ludwendwe ngithi lukhona bathi alukho hayi taseswini zizinsuku kukhali upheka utshwala labo taseswini abona khona umndeni uthi umndeni unjani umndeni ngathi ngabili eshobe ngokuthenga kangabe ngibuya bese ngibuya eshobe befika umakoti womfowethu engimelamayo useyedwa akayemabhodweni abantu bonke abamndeni engibashiyele khona ekuseni sebalekile bahamba bathi hawu naku kuphekwa shuthi ikhona le nto uma ufuna uwenza into enhle uyabona umndeni onjani ngoba umndeni awuyifuni into enhle uthese bafuna kuphela sayikhala njalo njengawo Nkosi yami hawu Nkosi yami uyahlupheka usibalimali hawu uyahlupheka hawu Nkosi yami kodwa besesho bathi uyokhala nje ehlupheka nje sokusabona futhi beba taseswini emndeni uyawazi ukuza kimi bahlakazeka waseletha umakoti uyena umfowethu ngimelamayo uyena oyidingida sijini bazilashona ilanga edingada sebalekile abanye amakhosikazi abafowethu abamndeni sebalekile wasala yedwa ngoba nakho ukusala ngoba nakho naye kukwabo bataseswini siyabonga sibonga amazwi uNkulunkulu sheme angiphe wona taseswini sizobe baba ngiphe inkonzo abataseswini ke nangithi bangivali cha taseswini sengiyabonga ngoba
njengoba ngingasho ngathi njengoba uNkulunkulu angizi lapha ngazi ukuthi angizonzani kodwa uNkulunkulu yena uyaziyo ukuthi awuthi angizonzani phezulu inkosi ibusisizwe amen.
Nkosi yami, oh